Ka Meghalaya Boxing Association haringkat ka jinge trailang bat ka Jaiñtia Boxing Association kala penlong ya ka jingjit ya ki nong elek kai ne jingpen kre kabalatip kum ka district level selection trial hakani ka arf sautri ku benai naitung kum shibenta ban penkre na ka benta ka 39 national game kabalabo ban penlong ha ka jella Meghalaya house name arjar arpunyo la penlong ya ki trial ha artli ki district jonggarilom Jaiñtia ha bishop house lombi sentumi mtedu na ka benta ka west Jaiñtia Hills district but ha indoor hall jongga east Jaiñtia district sports association hatkia east na ka benta ka east Jaiñtia Hills district la don hadu laipeu hinriungut ki khna samla yale kai boxing ke balai shimbenta ha ka te ka trial hakaba arpu wingut kidai na West Jaiñtia Hills but khatsan ngut na East Jaiñtia Hills. Haki kategori beper katkum ka jingkhia weight kategori yakni ka trial selection lalam khmat da ulari kharpran ubalong u technical director and head coach for national team preparation haka jingya don lang u president ka MBA u Cornelius Kharhunai secretary don dor marweng joint secretary kraw kupar khar mauplang executive member Hubert Marbanyang, u President ka Jaiñtia Boxing Association, Wan Baik So, but Joint Secretary Jimmy B. Shadam. Hadin ka trial injit saw na langot kisamla ba ibit banlay siya ka training camp kaba kerpang hasilong, indaladep ka jingjit inpeteng sa ka state level training program kaba kambnya shushu. Taga dito udah kan udah fleksibel na dong stok uno ilakai tagi ke ibro dia dena ka kondeng ku pasuk ba sebenarnya mai pagi lagi guna bol ke kita ni guna aga telah jungi macam no dia ka proper training untuk pakan in dong stok dia tong inya turun di badan yang kita ini stop.